Mulingam albo arkamch sorkam chingul lokta NBCC online Sunday worship service am dorap taine dorap matabe ngo invocation muligam ngo mataine nul mulinga nga laga muji ming tab ai gada gatam sichinyo dongam balpun bo isoraba nam payalincho padne o kemul mulingam ho chumtum dogbo jisu nam payalincho padne sorkam chingul lokta online worship service am dorap gaine dorap matabe jisu nam ngul hum dene nag atoram sakangam mule kodine nungul mulilo go dobatab ka oge especially ngosor participants am pratna majdene especially speaker am pratna majdene no holy spirit no anoint mato no gog to no sakato hoge special Gana bemin ben bongam kam no doba to no aile cham koi ja bela lila kam no hara jilu tabka hoga jisu mule soga worship service am ye nyinga sia kal do dine tal do dine ho lagabe no dribo ye jale doba gadal mulmulingam no blessing ji atabka hal pratna madane hoga mulu tanbo awla doba tabka kanbo awla doba tabka hal pratna madane hoga mule sologa worship service am dorab soge donya nago jote kala saka kal donbo dribo jisu kristo aminam kodane amen.
Ngomalang atu be pune bo ishoram paya chol padun o lage be sok sulu rige bo nisi baptist church council ge central staff o ge jiman ildara tangam paya cho so nyod sam ngam tugung puyam gyomu dabhal online jibu ngam paya chol padun ishore nul malang lage be dobanika ho ge sa organizing mubuk leader go ge ministry nga riku malang am ishore dobanika hal palegan Olagebe sulu sog nyotso ngo sog isor tugung puisam ngo gyodub halaila soge Jisu ge doting ting penam soge ngo Luke chapter 15 verse 11 hoge 32 kya be sulu ngo tugung puisam gyotarne ngo gyoma de batongo Bible ak portun pe sog Bible sam ngo Luke chapter 15 verse 11 soge 16 kya portarine Jesus continued, there was a man who has been 2 sons, and the younger one says to the fathers, Father, give me my shares of estate. So he divided his property between them. Not longer after that, the younger son got together all he had and set out for a distant country, and there squandered his wealth while living. After he had spent everything, there was a severe famine in whole country, and he begins to be in need. So he went and hired himself out of the citizens of the country, who sent him to his fields to feed pigs. He longs to fill his stomach with pods, and the pigs were eating, but no one gave him anything. Ishore so agaso dobanika ngo partna mutuna. Sa chango dongam doin takaram bulipune bo drebu ishora ba nam payacho padun sonyot so nog anyange nog abie dobaga be ishora ba sulu aluso. So ishora ba tugung puisam ngo online ngam gyomu do jinam am payacho laila. Oga Jisu sam ngo gyorap rine. So gyorap so ge gyonya nam gup nog presence dobala be Jisu no sakala be. Nog anyang na bia dobat be. Oga ishara baso ngo gyonam sam ngo pui go beri mo mabe e mab Jisu nog tugung pui go beri mo lap kala partna kun. Molagap so nyot sam ngo sang namam rinam malang sam Jisu so nyot so nam jigerne ono dobalap ka sakala ka gyorap so gyonya dobat ka Jisu amin kodon. Amen. Sok tugung puisam ngule sulu terini. Sok tugung puisam sulu ngule ishor sok Bible sam ngule karini. Ajinga tang ngule hel kapa do sok si ku aku. Ni kubu ku aku hanam sam ngule sulu kapa nam siabala. So ni kubu son sa ku siabala kami ga tungpe aku doi bani. So tungpe so gami ku nyaga ani go dotu bani. So ku nyaga ga yapa aku si. So ku yapa aku si mie. Mi abu ngam bingi bani. Abu. Ngo ge desena sengam ngo sangde sa ke desena sengo bagam miangam jila kubke hoge ngo sam nalai kul ngo angri ang tarik kuna ngo riku jitas jitu kube helbi ban helbi rio so sam nalai kula mie nalai kul abue miam jitu kubani ani gub abu si so ku sam jitu kubani ogo jilai kula mie nalai kul so ku nyaga se mie angrabi kubani anglai kula mie asa nyoku alo asa nyoku golo anglai kul mi sangnam ginam lungki dadam mie
sangkune alomig danam tangnam rinam angname ale mabu pagu be nig rimana malanga mieril sangto kubani nig oka asa asa go rinam mieril sangne mig malang sangnam ginamam hog nyoko sangul do mi ayung sangul do kupingko miglung dadiam mig tangke taingam gumnera na malang ngam mi dam hiat kubani hog malang sa dam hia ho koyung jaso hog nyoko alokam dama kano ak hai kubani hog dama kano ho nyoku ekdam dir kano kai kubani hog dir kano halai kula miam kam dese tang se do kuma mi kam rene se do kuma every kunyi so kunya gasi mi hog nyoku alo mi kami bani bunuri ku mi ga ibani ho bunuri ku mi ga skula malengo me bunuri ku mi pa kumai mi mide ne ni aku golo eri ngam kaya modube me bunu ak mi pa ibani homi go balungolo homi galo eri bunuri ko bun kaya modumia bunuji shibani ebla kam hog alo miam tangke taingo danam tangnam heb jajitan el bingbu mai ebla kam so tungpesi hog bunu ami ridu bhalai kal hog nyoko rilai kulami ye kamiam hog danam tangnam mangpa kuma heb mabdi mie hog kaya la chi nyu kuma be me hinyu kuma gabe me eri legebe mie mi erik danama mie kam dabahi ba ho gari lagabe mi dal daba dong tula mie ho alu golo mie mangpai banya are ngok abu lagabe uduk danam tang name nyara pane dal do do ngosi gu bukuya ril dori kun mangne mie wayo mi hange mangi ba ho mie wayo manglai la ho wayo mi hange manglai kula ho wayo mangho koyong sa mie manggama eku ngosebril sang mamling sam ngonga abu doku ang stari kune ngok abu do ko ngo halai la ngok abu ngam ngobing stari kune abu ngono ku ga bosang du kam jote ku masu no kageo kam no ani kage ngori hia keri paku o isor kageo kam ngori hia keri paku hebla kam ngosuluge no go ku baksang ngam kuma emam ngam kam ugo alo higher lebar alam tangke jilaila alo lebar pe na bunuri mudab jinam eb kalam ngam kam hog akubno isap tubka hel manglai kul mie ho mie hang hakam taram lai kul mie ho nyokul abu nam angkari kubani hoga ge mi abu ngamiam allo kiam mi ko hogo ja ngani kunio allo kiam mi nam aw chao laila mi gogulo ko hakam macho hata macho manglamig abu lokiam miam sangara tane mangl doi bani ho sangarata mangdo logia kwenye logia mi au chaldo telmi hange sangalela kal doi bani ho kal do ko allo gulo soku simia alo ado aloge niak angeldo namam kapa jing aje ke ale ko ma pujirabi tukula hal do namam me kapa tula ho me kadi name ho ado la kadi name miga ku he kunyi ho gabe ho mi ku heb kaldo angeldo ri kahari kunyi me kanik lai kula me ipu lai kula mi ku me juru paku juru le ka kuna mi ku kunyi ho mi ku am chagab lai kula sok abu si mia o chagab lai kula mopu kuname mopu lai kula me hage kuname ho me bing kuname mi namo nyara panatang ke ngo ku hapa ho gab eje alebo naling to lachilo naling to ho halbing lai kula mi ku atangam lachiam ge mu tukwani eje alebam ge mu tukwani ho ge mu lai kula ho mie ke sabing se ale jangtang bola patap to ngoku sam dege tarikune halai kul hog namon bule celebration mutu kwan hog celebration mal do kul hingpue hog abu lege hingpue doi bani ho hingpue dol doril dol tangul do kwala hudgo sok abu si hingpu name ho balo kam sok abu si bingam soku si kilo sikuname he map soku si sulukapa pakuna sangdar pakuna helbing pa ham karini sok abu singul ga abu ham ngule sam karin sok abu bing nam sam sok abu kaya nam sam ngule mangri karini sok abu si hudgo ngulku ga be sangado nguluk sacheng do sok abu kam ngule kuwe nyirini ayub kuwe nyirini allog nyirini nguluk abu hangga do he mam ngulku ga atasi ngule hok abu mangje au ka hang achi namam ngule mangpa mat ho gab sam ngule karini ngul ishar abakam ngul ayu allog nyirini ayub nyirini ngul ishar abakam ngul hange achiduti ho ga hang achilaila ngul kuwe nyiri ku oglo ngani ku ni heb mangdo ho gab ngul hedam ngul nyaku ateri chiriling lai kula ngul ateri chiriling lai kula ngul jisu galaga ishar galaga ngul ado ngri kunyi ho ngulam ishar bingam ngul ku atange pap ani gori dune ngulam Jeremiah chapter 2 verse 13
in bebingame ngo ku gatang pap ani gori duna balo ngo galo ge ado ang nama ke pap akunya ngo khoma bu isham tang nama ke pap akunya ngo ate riling tu sang nama ke helbing pa ham mule kari kunyi so ku nyaga si kam mi mang pa bola ngo abu ungralo dotul ngorila sangla mapa ogam ngoge gumnera ne samna like ngo sangul dotus ngo atu hingle ritu so mangla kami atu hingle kam ketik rikas tu kawan mi atu hinglo mi renglai kul mi ga gumne rana ut malanga mi dam khia tu kwani ale mabrilai kul dam khia tu kwani o dam khia tu la mi sigu ka kanyu tu hach paku o ga ajing atanga ngula sam karini ho ngula mangkar dori pa ngulug Yesus Kristo ngulug ishara ngulam allo kiam sog abu kaya nam heb ngul ishara kam ngulam kaya dunya ngulu nya ko hidam ngule pap rilai kun ngale ishor galaga ado ngri kunyi ngula ado ngri kun ngule ishor ngula mangdu khudi ngo kue ado ngdi khobo ngo kue ngo galaga lingri khobo ngo ku shud ngo galaga ado ri khobo ngula udig ale mabri langri kunyi ngule ishor ngulam kal do du khudi ho ngulam lokiam ngule ishor kam mangdu ishor ka ngula kai wa ngo kue hidam mangkar repent like ngo ko mangkari kuri hidam ngo ko repent like hakari kuri hidam ngo hakari kuri boy lo lokiam ishor ge Allah ke riam gatul dodonyi ishara Allah kiam riam gatul Allah kiam hange ngul gab mokotul dos dukuny heb mamul nyak wo samching kumab ngul ishar galga ado koyo angul dodonyi hoga bajing atanga ngul suluk so ga nyod so ngul suluk nyod so kam ngul ka tangul jisun mangjang bu ku atang kam ngul ado koyo angul doduko ogo sok situation so kam ngul ni tungunya ngul ishar galoga ngul ga ishara khumnam panam kam ngul mangpa kumab ngul dobo kam ngul ketek dodo heb kalam ishara ngulam ham ngulam isharam mahuman nam panam mangpa mari kunule isharam ngul mangpa kumab hengul ge anyo gongul nyode sebrilai kungulam koi angge kam sune sukure hoga bajing atanga ngul sok nyo ngul jisore ngul ishore ngulam sulu alu so jatang jaba ngulam sulu riamga nam sok abu sok kwam welcome manam heb kalam sok abu sok saving se palai la kwam dage nam kala hingpu pul dage nam heb kalam ngulam ka ngul hudam ishore ngul ku hakari kun ishor do kulang ngulam hudam hakar ngul ishore kam ngulam welcome mudun ka jing atanga ngulam mal do la ngula chagab don pak ngulam chagab laila ngulam heb kalam blessing am ngul sangnam ginam blessing am jinam heb kalam ngule han hoge so kunyaga si mie hog namo ge mie hog nyoko ala dama kano nyoko angrab doko so kunyaga se mangname ngo abu doko ang tarikune ngo ga identity ak los tarikun hanam sia bal ngo ku identity sam ngo claim jikuram ngo ga abu doko ala ngo haker le ngo ku identity sam claim jikuram ngo abu no kuwe kobo ngo kilo sangnam ginam dam khya suk jakam no kuwe mabe ngo bingla jikuram heb mie mangs kuname oga ngo hog manglai kul ngo hog abug namal ngo so ngraso dotarin bo hol ngo claim malah jikuram ugu babalakam ngo hog male ngambing la jikuram ugu bal abu kage lo ngori khya to kuba abu kage lo ngobing khya to kuba hel so kunya gasi mangs kuname hog manglai kul mi abu do ko has kunam he bas jakam mi mangri name mangri suname ngo abu ku aku sang nyu jikuram ngo nyera pane aku be ho go do tu tarikun mangsunam he mabdo sok abu si hudu golokam so kusam nyera pane status jidu mangmanam haraku identity ngam page name ho ku identity penam heb kalam ngula hudam jisun mangjang bunyi gatange o jisun mangjang matula kam ngula ado bang terpela jisu galo ngula mangjang rinyi jisu gagum hakar rinyi ngulam hok jisu krista ngulam kam hok sok tungpe aku ge hok ku identity jinam ham khep kalam ngulam kam jisu krista ngulam ngul punebu ishar ngulam hok ku identity ngulam kam jitar hudam ngulam sok identity sam jitar ne ishara ngul lagab ngulam identity jitar ne hok identity ngulam receive balo kam ngula ho ngule ishar gal ngula blessing mi lagab dobar ne ngulug lagab lok sobar blessing ngul lagab hatar lajing hoga ba sog nyot so ga pa okega dal tang dorab doso so ku nyaga akam akusikam mi ani hanga ale kumabe sarso kumabe sog abu sambingi bani abu uga ba kilo ga ku nyaga ungo burusi hudgo gumnera nengam dakhya pikula damkhya pikula hakar bu yakam no hange ale tula ngo hudgo no lagab dobab ngam luku kam so party sam dage mapa so ku nyaga akusikam abam haiban abam halbing so ku abu ngabinga ngoku no alokiam ngo lagab dobapa so malang si no ge sulaka ho no buru akusi kilo ni kuname si kuname suluka apa paku halbing pa
Hal bingrinya sulung ngule kam ngul mangjang ku rikuaw ngul jisun cingbam ajing akam luk ngula aku ngam. Ale ming sumado aku ngam ngule mangdo so aku sam paper yas di so aku sam paper yas di ngule heb mangdo so abang aku semang nam so nya buru aku anjing mang nam semang rin heb ma ajing ata ngul jisu ngul isore ye nikam paper mato ngul isore ye nikam los nang mo mato hoga ngule sulu alu songo so online jeria so nulam mo appeal mo don ajing ata kuj ngule rihya paklokam ngule luku de ishor agum hakar tujo kuj ngule ngulam ta sa kaka tujo let us examine our ways and return to the Lord. See Lamentation chapter 3 verse 40 being pepa esu ngule ishoram mah no di ishor lodama no di uguma hel ngule chenye bingya name kam dos bakum ngul ha bible bingame ngul hange irab laila ala ke irab laila hakar to apa ngul kam sulu alu ishor dokuba harang ngule hakar tujo ngul mangshya kam yuhya pila ngul bingshya namam ngul gyohya nam yuhya pila ngule ishor mangpalela hakar tujo ho ngul hakar laila ishor lage talo ngule ishor gala ngule blessing am na laila ngul family gabe ngul society gabe ngul go ke gabri ku angkulo ho ngule ishor lage ngule doba bolo lungki ngule blessing tarne ngule riku angko gyoku bingko ngul poral kamalango blessing tarin la ngul service blessing tarin la ho gab ajing atang ngule sulu ishor doko hakar la ngule sangbam nyala jika dobam nyala jika malang tejbam payacho Hing pukunge henyer kunge pen boleh gapte dodu Hing pukunge henyer kunge pun boleh gate dodu so ming kunge nyer ming kunge jisule gate dodu hing pukunge henyer kunge pun boleh gapte dodu so mingkunge nyer mingkunge jisule gapte dodu mengulam yang ling damai mengjeng lail ola penghing pamkapa modobe mengjeng lail ola penghing pamkapa modobe melengam koya bu pengte dotu seceng nyodo solucu sampai bunga aula pengte dotu seceng nyodo solucu sampai bunga hing pukunge henyer kunge
kalam alo logulo abog dokhu bengul hatariko atupun bome mangjang bukungam hing pu hing yer laha chum chum tari mudokte ngulga nerba sanggu genyoke mudokte ngulga nerba hing pu genyoke hing pu kunge henyer kunge pun boleh gapte dodu Soming kunge nyerming kunge jisule gapte dodu jisule gapte dodu pun boleh gapte dodu selalu on NBCC online service oke doyam debungu parta matadan seceng yadongam geda getengam doi takaram pun bawa isora tapam takam cenaga nangam pun bawa isora nam payaling cio pun bawa selo harap Agos getarti Sunday aloso harap NBCC online terung piuso sam marap pun bawa abono emin gab harap nongula grong tu gronya de bo oga so special noise oga no grong tu gronya de ngulam grong ge pa payaling che isore open ba isora so tung tu grong na bosam no hara no sakana baka o lage jiso ge no special noise ge ona bosam kom no sakana baka no blessing mana baka anyam lang pong o so tung piusam sacheng ye dong so ye nya ko ajir mata ta na ho ta na bongam narbana gum mengjeng sangmo na baka isora ta ga mengjeng sangmo na baka so Sunday workshop service so samulu dong tu gronya pak isore so haram donya tare kana parta ji sunum ga alag do amin